Kabia, or any Pahua, who cast away now, corn fifia, and I call number one, who brown or channel now. You can be a worker. Okay. Or your company, Kirisha Edding. It's Masha, meant to me more dear or fiddy. Yeah, and this before be a minimum woman. I'm not most in your drum. There are 2 million several times as some way are making. So, in Kuma would need be a mission Sassabno. So, it's your way, yeah, Obon Sampa, make us say, make us record Papa. I was shameful within the juicy for say, the door not from me, Bobo, Wayoosi. Baby, I will be a made your home chair at the mouth. Sabri, would the punkers here to 2. Ama Yashria, the Cassipa. His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rollins. What Danny Big Conso, Mangana, I have 12 Bissano. Straight upon young Pon say on Fanacra in sea my. It can be no, with your Sedakasi, a Bemo Utridium, Masafay Yadom. Senada woman, I'm the Sutiasi, a Tosum, you know, a coma, Ubra, John Dramani, Mahama. Papa, Namin Shroud, there was it. What dear can see our young mammy 2016, Papa Mapa watch it, Minyao. I'm seeing the fair video show, 8 ya, over tea. Papa do your mamma no a year fair. A brother me yarida confanochi, D3. Papa was small minister. Elizabeth Ufushu a jarre, a money baho, a bayama doya can see. Papa Sabrano, Nami the womb quano. Then so, Namina Moso. Joe by your mamma no papa. Gidi se enuka ho na nyame na mama yaresa sanse nyine panyina ane baye die papa wo ye no meda wose eye me fe me ni mabusu nyina ye ni hwie beka Wayoosi de me kan se meda wose papa amuntu che meda wose wo ye eye me fe dodo ye me ye enye politics Nemo, Yesu Christo, Bravo Sakwata food we are reno. A muba copen a bedana, some shoe besides, and a moon crank away. In a paya dear, was I, Papa, I salute you, Yamin Shroud. Tresem no Emma Mihuni say, Yesu Christo, Esa, Quatafo do a yare. Na imuba ko e kaide na seda e bai. Medine Armstrong Poleeno Ade. So subscribe to the channel na subscribe and click the bell notification so that anytime we drop any video piano you get it straight. Ko Instagram Poleeno_com ne follow your hustle so. Yeah, but me keep sure say content over here no on waste with data and I say with data no on shingle because more exclusive interviews and I say educative stories and a bro Poleeno Multimedia. Me host Kwapia Papa. The next story I be told you and say senior Wayoosi ne ho dodo ne kakra emra atwam tia wabi na ensema ebeto odwa no say former president John Mahama eboa ne na wanfa aseda amman wo ho odema no kra na yen hu but ene 2020 ayekoto aba no na aseda ode aba e social media obia etwagu no but ebe make sure say any senior Wayoosi so ebe hwetwe nkomo because yen asem no yete na ayenya nti asem me kofre Kwapia na yebe bobo Kwapia so tu kwan kakra because of COVID-19 no ye ma ne tu kwan e ko lock in ho kakra papa agatachi me mo kwa baba nyame adaroma bibi abokopa se the doctor say bibi am da nyame adom ye ba ye no quarantine kakra okay na ye mututwi ye moja ko hwehwem no kwasem na madwene nyina ne se baby amako keka afefa no kian ne ken benya bi okay na so nyame ncha de the resource no bae no na say positive menya bi what's the name positive positive and say moja mu clear mu fine yare bi anim yare ba kwa na mu say wo mkura na tetanus and so kura na ade de twa me ma menyae na power band you or positive na nyame anim no kure no dey better studio say bi anim moja me say no me no corona for more benyane yesi no kwentimi enter me body because positive dey just wo you say doctor say we are positive I just wo be oh my god then positive just wo be so what test positive ya no what test ya when I walk on I know but I oh yeah
jaja me positive clear me moja emu da wo clear this we masa me ne oba kra there is a meet my want afo emu ye clear me oh everything Mr. Mukakra, sake of say oh positive nti o say social distance na dey adwuma se na be ya minti mi so ni mu na nya bi o yesu a ebe make sure say ye be disinfect ha nyina se na be ya covid nsem bia hedem emma ha because don't me fa covid em papa yes em fa bi nya serious we just by the way I first akonya we so achia adofofo yi na ye fans for ye ko hye mu kakra na yaba no so de o de wasem ba papa asem nya aha na se wayo o say senior hododo no kakra no that's right na entia aba no say na social media so no de aseda twenture twe papa e de ama your former president John Mahama okay and social media users ne say there be entia say ye ko election that's right na de ntina watwen 2016 propaganda na afi na wo de aseda de eba that's right say ngofo nya say say na sa akode e de happy day and do say na form of strategy na senior the strategy be ba say o endorse president ana and I say the Poleeno Multimedia dey nya asem ne say ya na ya bobo ho na nipa na o involve no ya nya no ahoma so ana say na ba studio na ya bebe asem na ahwefo so ya dey ehun dey o papa na asem no ya na say wote na wa adventure nokwasem me hu say menu apanyi Wayoosi ayesa no emamani eden eje but na enema bi so erengo ma adwene mu senia na amanfo nso adwene no pepepe am say yenua Wayoosi meka movie industry ni mu a wadi mu akotini ye pa meka those days me kwa de na metifie kwa na mehwe Wayoosi ansa na me bewura industry no hwe mode bo a one ajako no mo ebo ya na anu edene na satam no so no na Nigeria na ho na omo de yes no omo be yi Nigeria movies ne eden ifi sister no ntina I say na ani na den abo mo so ntina enye easy no kwasem omo movies so de ebetodwa na wohwe bia na wotimi say yes na ekoyi pa oya asuro oya say wohwe comedy no a fantastic obetima sire from the beginning to the end so I say na feye na menu Wayoosi nso no industry no minyante no ho nsem bebre bisa semetim makawo ne enema bi da enema bi wo mfa no ho yeden enhihim so I say ntino we no mete ye no kwasem na ayemi bio because ne yare ne ba ni 2016 2017 mu na sebi obeyare kakra na nokwasem na anu edene na ohwe na wa honhon ye we ntino se na wo si kan se na chese sebi no wo kwanta so kra na onam na yakopon edi ne ho afofie no na de meka ne se oda omampanyi ase ena isa ase that the any date okay time bia enna ho anytime bia obetimi ayede okay ado obi biase ena ono hwe eba ne se anka Nyankopon kura ye ntimi nna na asese na esi da na si so what can say because ye kai baby ye free de why am ye ne ye behwe ne de why ene na se no still aye san de mo Nyankopon enti se ne oda o mampanyi ase me say problem bia de enim because se bia although no sinifo no ye toto ye nsasen kakra anke ye de support no but na hoden no eni hosta because na hospital no charges ne ade no ni nro na ototoro na no edene okay so that say nti o mampanyin so eba mu no na akwa say ama we no adimu so that say nti ono hwe senia na ne condition no esitie na okai say bi aka say sika no amakra na ana o mampanyin ankai no so say even one fan sika kra amma
ɛna ɔka no boni ni sɛ Wayoosi mate sɛ Wayoosi yare na ɔka nkranhyɛsɛm bi kura kyerɛ na kamgyiri sɛ bi anka no ho kura bɛɛ de ɛbɛtɔ no because arechichire ohui ewo nipa ho na ɛno no kura anso hɔ no san de bibi ɛden ɛta akyire make sure say baby oda no obefi ho what I say about sanction bokwa say Ghana for doctors no kra ye na anye ye kra no obesan eden edinetu kwan no na say assurance no na high what I say tinyame ncha de na ho ato no na oda na se ebiemu a na asemba ko okan ye me no etimi convince me say we no efi na komom enye se bi a wakwaji adamude ana wakwaji sika bi ene bi a wode ba beye campaign for 7 December elections ya ba beto no asema okan ene say wahwehwe papa no krampa ache na onya no na bi a we ne time a ebi a okan papa no ebe den obete because now no a election obia bie na so ebie nani ehwe de ekoso to oye ni say ya ogidi say bia papa no ebete me da asene ensema ode atudwa but de enkofo bebre bisa ne say that's right aseda de ye but so say ye kai ye chi so a o say ene hu say de nyame aye amaye no esombo entina ebedas but de enkofo bebre bisa ne say at this particular moment na kasa de election year nti are na one odenko aseda no beba emra early ebia January early March February by ya senior twen ama middle of November and I say ending of November ye ko wura 7 December na wadana sesa na e ma say nipa nyina ba say ye ye former president say owo citizens ne ho den adwempa nti ye be den ye beto ama nti indirect no campaign or ye or ye sa na nkofo bebre nti em say ye nya senior e wo line so a e be bo na nka ono ye den ono a chichim say nti this time no den one na busua de aseda e den ebre nti abusua for ye be kwa ahoma no so tew na ye ne senior Wayoosi na nkasa ye den atwetwe nkomo na ye busa no one or two questions na wachire mu ye denti a order say this time arefo sene ye kan ye no say ye kope senior Wayoosi na nkasa no na wachire chirem na ensema odi tu dwa no yeso nyina Poleeno Multimedia ye nya mu nchiremu no ye nya no ewa ho no senior mbache ma akwa baba Poleeno Multimedia ye fra wa nye bone em say be a day and I say 2 days ago na ye hu say o video bi enam amansanten time so say aseda twetweretwe na wode ma former president John Dramani Mahama na social media users na say election year na say we release aseda say dia omadwen sum ye omontanta and say ye discuss na dia for me pacho Poleeno Multimedia ni me ba chon Bema me pacho so we me kan trio na kan tete mu ba bi also almost say atebene ebube enama obia ti kasa na se because kasa bia obia beti ase nti ebi so ehu ne se em se o ka kasa kwa ena amana basa okay the tieni me la so ma friend me ji mo adventure okay you are John Dramani Mahama former president okay of Fourth Republic na me no kroni ya ba kai 2016 say we found the make a conformity I don't know say the amoso mo be for aside and he was a hospital na inya nti say then minister creative minister Elizabeth Fusuwa Jare aba ye adohibi it is sabe no many su nyanti timiti na me meaning say former president and this kind of man breme he so me granting interview ni mo bi ma mo bisa na de president na dia bre one am sure de bi enya president na minister na wo hwe eduma ye ya okay odi ade na ba nti later on na me hu say papa and small no
the besides interview for say and okay information about the problems you know some infants na the hospital na minim the cost be anti many information yi okay inti and of course former president and a bayam sa adoya okay na sabi nipa ya dia wasayi onyina ifiti hono sabi onye nipa bi a onye nipa hunu a uka sa wo hwe na ko nfifi a anakọ na bobo anu anu wo wura na akotia no na de obeka bia waka okay oyo mampani nti de hwehwe edin eti mahwehwa nyintimi mmodin awo fidie so ndisifo a bia minim wo mo amno musini adumam ni dia tu bia nim several times asem wo ya mekan so sin kuma odni bia me bisan sa asem no so tie wo yi ya obom sampa me kasa me pese me recorder papa na se okay but ma fokon bia so me nya papa no na se be obi shi ya de ma no wa na se ya that say ade no ye ma no answer ni okay what I say Yesu Kristo abela wosa akwatafo du yare sele meka no bayi ni mo ebu ba ko pe no koda na obisa se na nkuna ka no we sabe Yesu kwa se na ne gi aseda wo how much more yen ni pa wo etia sa afiso eti na so me de fasa afidie no so se papa na yema me no me pena da na se anu nti na me hwehwe na me de sa na ase no ebre mo no okay hello yeah Wayo bobo yeah Brapeni good evening na se bibia boko de papa wayo we de wadaroma sene menua no kan ye no no kwasem eninam social media babia se unkwan mu ahwam papa many happy wayo anti sa say Ghana de yes no ya na do so ni pe ngono asono no kure wo menyi tetu enyi sipoa sa so bi ade ma na wo dana se ya yes anyi hosika ufra kumam na wo de ni pakro na se sa ade na papa na yema ma no me fe na mapena na minya no anti afe na bre na so so bi na mo ka say oh okay say ade a sebi oyare 2016 2017 na oboawo ema usika ohoto wo ba out ebe clear say papa no ene boawo a utu sika no kura din na ade nti na be 4 years ni a yedu election year afa na say no ye video asen ada na sibiem also brother me mo say papa no na we no buy no man so that na say no ma say no question pa you were John Dramani Mahama ana edemame enti na mape no me profile bi show na ma dana say ti afira brother so a me dana say ti say say mani te go na simple there anya no correct you na me pa na ma ti say bi mo say as a time na me koda na say no but you were telling yes so do obi ase yeah time I so do obi ase o ti ase ebre bia ebre sabe o tafate manoda sumuna so se papa ni film na me koda na se ana te say won ni mfaso wodi papa ni woti ase ti me dana se a no right say me dana se tem bia ni bia okay nice one wayo yamfa ne say no your election year 7 December yekoto aba oba homoa say wayo wadaroma bedi machi na franka no menkwaji a obeya na say onye wadaroma o say o ska no some kaje say me nya politician it is a media ke kwa na me hu na sama meka and no bushi na so no me hu say obi a yesa de ni bida na ma be san omo atuma say no de me hu na sama meka nti na say wayo ane de emfa ho say we de emfa ho say bia wabusuan mu omunye bi so that won say yadwuma no kan yadwuma no ho me person na yes na me sa de na say ye nuanu mu bo ho mo ye actors na actress bi no mo a omo de omo ahye politics yi mo a ekoye mo omo me no mo di ni e pe
Enti no. Akoko kra no bre ko dey nso. Okay, wo dey yemfa no nto nchen. Na bia yemfa ne se bia party A na se party B bia agiri ti sesi am prempre sesi ya se wayo wadaro ma be se wo be campaign mame na 7 December menwe ne elections na wo be ya na. Because a coin no ma ba ye. Before me cho the senior man be did the birthday. Pa you know. We you must also mo fan che me kakra na that's for be no na ya to us. Why? But campaign here ni mo se me ye dia ba party and party. Okay, and we dey yemfa ofutusem kakra wadaro ma yenim se wo baby kakra mo di birthday. Birthday man and say boy no so ye man happy birthday pa. Aha, why you wadaro ma? We dey kakra me kan say nyame adoma ai ne nyama na nya sudie. Sanso mo ye te ye hu nyina ye kontopa. Gana bitu ye nya he fa ne ye fa. Na ye nyi to kontopa sem bibia fi na enya sudie boko. Okay. Anya bra panyin ye da ase bebre. Let's make them as a fan. Yankopon enhira. Aha. ahefo senior Wayoosi na ye ne twetwe nkomo no nti nsem no emu nkyeremu na ode aba no se aseda de ye ni time range bia wo me say nipa na eye ade ni sei na ma me nti in the next day and as 2 days ni me nkoda ase nyame se wahweye nti yen so ehwe bram ni ehwe nhira nyame de ama yen ya tu ye ni baby about 10 years ago 10 years ago me ni hu na wo kai ni this time out because I already made that say e wo baby a ode me abedru nti aseda de ye ni mu time range bia papa wa kansem ni nyina Yeah me say asem no de me kan no kra no so de ya de de atoso nti no bigiri say we de akomapam na den wo pese o mampani ehu say de oye ye na so nani aye na hoaho a oni na busuafo nyina aye den na ase I think say or say right na obetimi de ada o mampani ase yeah. Media, I'm strong Poleeno Ade. Like I said, subscribe to channel and send about anytime we drop any video there, you get it straight. Instagram Poleeno_com. Follow Kwapia_comedy over Instagram. Na YouTube and Kwapia comedy. Liki. One day born, special content and interesting content and we YouTube. Bye bye. Yeah, director back up. Very much be. Chon chon ko hene.